ikasleak, irakasleak, senideak, jaun andreak, eguerdion eta ongi etorri. Ohore handia da eta privilegio bat ikastetxeen zuzendari moduan ongitorri ematea batxilergoko sari banak eta ekitaldi honetara etortzagatik. Zorionak, iaz egin zenuten lanagatik. Ziur naiz, seguru, berdin jarraitzen duzuela aurten ere. Eta gainera espero dut orain jasoko duzuen saria motivazio izatea are finago aritzeko. Alba da. Zorionak nola ez, baita ere zuen irakasle, ikastetxe eta gurasoei ere bai. Bertan egoteagatik, animatzen, bultzatzen, laguntzen, motibatzen. Beraientzako nola ez, egun pozgarria da hau ere bai. Beraz, zorionak eta eskerrik asko zuen lanagatik. Orain jarraian, Hezkuntza Sailburu ordeak hartuko du hitza, Maite Alonsok, eta gero Hezkuntza Sailburuak, Kristina Uriartek, emango dizkizue diplomak. Banan dituko zaituztet, eskailera hauetatik igo, men aurrean emango dizuegu, eta argazki bat egingo dugu. Eta gero bukatzeko, Kristina Uriartek, Hezkuntza Sailburuak hartuko du hitza. Maite? Eskerrik asko, Eugenio, egunon Sailburu Andrea, egunon etorritako guztiei. Gaurko ekitaldi honetan zuen alegina eta zuen lorpena ospatzen dugu eta aitortzen dugu, zeren eta ez da batere erreza zuek egin duzuena. Iaz, 14.575 ikasle izan ziren batxilergoan. Horietatik, 500 baino gehiago parte hartu zuten sari berezi hau eskuratzeko. Eta gaur baditugu 15 sari. 12 etorri dira, hori esan digute, zeren eta 3 ezin dira etorri, baina beste zenide batzuk hartuko dute saria, ez? 15 batxilergoko sari bereziak aurten noretzat datuen arabera esan behar dut badaudela 6 emakume eta 9 gizon. Haien artean Arabatik 4, Bizkaitik 4 eta Gipuzkoatik 7. Guztiei zorionak. En este día tan especial, como comentaba el director de Centros y Planificación, pues no queremos más que felicitaros a vosotros, a vosotras, a vuestras familias y a vuestro profesorado. Para preparar este evento os hemos preguntado a los premiados y a las premiadas por lo que habéis estudiado, por vuestro profesorado y por vuestras familias. Y nos gustaría utilizar esa información para hacer este pequeño discurso. Cuando os hemos preguntado por lo que habéis estudiado, hay quien ha dicho que son muy importantes las asignaturas de educación física o filosofía, porque le han ayudado a desconectar y a mantenerse en forma, y porque la filosofía en concreto provoca el intercambio de opiniones entre los jóvenes y diversos. Y diversas van a ser las respuestas que han dado, porque ya verán que otra respuesta dice: heziketa fisikoa irakastea desegokia ikusten dut. Kirola oso arlo garrantzitsua da bizitzan, baina laugarren mailatik aurrera norberak erabaki behar du kirola egin ala ez egin. Kurrikuluma zientzietako ikaspenak falta duela uste dut. Pero otra persona nos ha dicho: estoy muy satisfecha con las asignaturas de ciencias. Dice además que le hubiera gustado estudiar economía. Hay quien dice: falta bota dut laborategiko praktikak, gehiago egitea. Y hay quien dice: bai matematika, bai fizikan oso oinarri sendoa jaso dut. Baina informatika askoz gehiago sakondu beharko litzateke. Hay quien echa de menos más asignaturas optativas que fomenten el razonamiento y la creatividad frente a la memoria. Y hay quien dice que historia ikasteko aholku batzuk, hainbeste ordu eskaini buruz ikasten eta orain dena ahaztu zait. Proposatzen dau era dinamikoago ikastea historia arloan.
Bueno, ikusten duzuenez, erabaki desberdinak, kurrikulumari buruzko esperientziak izan da, ez? Orain, irakaslei buruzko iritzi batzuk jaso ditugu ere bai. Valoran el trabajo asociado no solo al contenido, sino a la educación vinculada a lo que sucede diariamente en el aula. Reconocen que es difícil llegar a todos los alumnos y creen que es un valor que tiene el profesorado, saber llegar a todos los alumnos, con la diversidad que comentábamos. Giroa, modu lasai eta erakargarrian emateko kapazak izan dira irakasleak. Modu lasai eta erakargarrian. Valoran la dedicación, las ganas de enseñar, de llegar a todos los alumnos y alumnas, de motivar, de preocuparse por ellos y la capacidad de transmitir los conocimientos. Oso oroitzapen ona eta polita daramat, ikaslei etorkizunerako ahalik eta formazio sendoena eman dute. Bueno, no os quejaréis los profesores y las profesoras presentes, que está muy bien, ¿no? Ikasleak erabakiak hartzeko orduan asko lagundu dute. Implicación en el ámbito académico y personal, atendiendo lo que necesitábamos. Azalpen argiak emateko gai izatea eta batez ere ikaslekiko errespetua izatea. Y hay quien hace una propuesta que está vinculada a irakasleen inkesta ikaslek betetzea datu lagungarriak eskaintzen dituela uste dut. Ikasleen iritziak eta jasotzea irakasleen egin dutena horretaz hitz egiteko, ez? Eta amaitzeko familia. Seguimiento familiar sí, pero sin abusar. Etxean beti laguntzeko prest egon dira. Lehenengo urteetan bereziki eguneroko erritmoa jarraitzea bultzatu eta lagundu didate. Ha sido un apoyo. Me han aconsejado y ayudado a tomar decisiones, pero nunca me han presionado. Aitak nire motivazioa, are gehiago piztea lortu zuen. Aizpak lasaitzen lagundu didana. Amak ezinegonak gehien bizi dituena. Eta amaitzeko, hemen be jaso dugu ikasleen batengandik gauza eder bat. Azkenik beti pentsatu izan dut gizarte hau hobetzeko bide bakarra hezkuntza dala. Eta horretarako ekimenak, gaurko ekimenak, hezkuntza hobetzen laguntzen dutela uste dut. Eskerrik asko zuen iritziak, porque hemos recibido, se os ha pedido que nos aportarais información y opiniones sobre estos tres ámbitos, eta benetan oso garrantzitsuak izan dira, eta benetan zorionak berriro zuegi. Eskerrik asko, Maite. Orain jarraian banan hasiko naiz deitzen, eskailera hauetatik igo, hor sailburuak aurrean emango dizue diploma, argazki bat egingo dugu, eta jeitsi. Eta gero jarrituko dugu. Lehenengoa, Eva Solís. María Manterola. Oskar Sangailirena Maria Alba Sagastik jasoko du. Nerea Santisteban.
Urrengoa, Jaime Fernández, tejedor. Ander Susaeta Bursako. Santiago Díaz de Argandoña. Miquel Garitano. Jokin Irastorza. Iker Castellano. Inés Pablo Sechepare. Imanol Arrillaga. Selina Dongueren ordez ama. Anaye. Julen Bengoa. Eta bukatzeko, Irene Kotrinaren ordez, bere anaia Inigok hartuko du. Bueno, orain jarraian, Kristina Uriartek Hezkuntza Sailburuak hartuko du hitza. Eskerrik asko, Eugenio. Eguerdion guztioi eta ezer baino lehenago zorionak batxilergoko sari berezia jaso duzuenoi. Harro egoteko motiboak baduzue. Zorionak benetan. Egunon, buenos días a todos y todas y sobre todo a todos los estudiantes y las estudiantes por el reconocimiento que habéis recibido hoy y zorionak a las familias, porque sin duda parte del mérito también es de ellas. Es decir, me imagino que en cada una de vuestras casas pues habrá habido momentos buenos, momentos malos. Maite nos ha estado leyendo antes un poco las impresiones y las respuestas que habéis ido dando cada uno de vosotros, ¿no? Pero yo creo que una parte muy importante en todo esto también lo juegan las familias. Vosotros hincáis los codos, vosotros hacéis muchísimo esfuerzo, pero las familias también están ahí para apoyaros siempre. Ikasletara bueltatuz, agian arraroa egiten zaizue batxilergoko garaian lortutako sari bat orain jasotzea. Institutua atzean utzi eta beste ikasketa batzuen murgilduta zaudetenean.
Baten batek pentsatu dezake hilabete batzuetako aldean baino ez dagoela, baina adin horretan hilabete bakoitza mundu bada. Azken hilabetetan gauza asko eta asko bizi izan dituzue. Ikasketa aldaketa, seguruenik zuetariko batzuk beste hiri batera joan zarete, agian Euskaditik kanpora lagun berriak egin dituzue. Eta lagun berriak eta toki ezberdinetan beste bizimoduak ere, ez? Beste pauso bada horrekin. Zuen bizitzak aldaketa asko izan ditu azken hilabeteetan. Baina ez zuenak soilik, zuen familientzako ere momentu berezia izan da. Derrigorrezko ikasketa bukatu, batxilergokoak gainditu, ez edo nola gainera, eta ekin diozue zuen formazio akademikoaren azken txampari. Igual ez da azken txampa, beti formakuntza etengabekoa dala. Baina inazkar laburtzen den ibilbide horrek esfortzu handia suposatzen du zuentzako guztientzako. Ordu asko eman dizkiozue ikasketei. Halako emaitzak akademikoak lortzeko ordu asko sartu behar dira. Segurenik, uko egin diozue gauza askori, lagunekin jairen bat edo besteari, baina badakit baita ere egin duzuen lan guzti horrek asko eman dizuela, eta emango dizuela oraindik aurrera. Todo el trabajo que habéis hecho durante vuestra trayectoria académica, y en especial durante el bachillerato, os ha servido para presentar un expediente académico impresionante. Unos resultados con los que tenéis que sentiros orgullosos y orgullosas, y que además sirven de ejemplo para miles de estudiantes que vienen por detrás. Seguramente eso de ser ejemplo para los demás no es algo que hayáis pretendido o que ni siquiera os imagináis, ¿no? Pero hay muchos que os miran. Lo cierto es que sois un ejemplo para muchos estudiantes. Demostráis que con un esfuerzo se puede conseguir las metas que se persiguen, lo que vosotros queríais conseguir. No es fácil, exige esfuerzo, pero se puede hacer. Vosotros lo habéis demostrado. Y que se puede, además, al margen de consideraciones ajenas a la educación propiamente dicha. Si algo cuidamos en Euskadi, si algo se ha preservado desde hace muchos años, es precisamente la igualdad de oportunidades, la equidad, la posibilidad de una formación de calidad y optar a los estudios que se desean. Porque es una cosa muy importante, poder elegir lo que queremos hacer, realmente, porque eso es lo que nos va a marcar en el futuro. Y si hacemos una buena elección, realmente yo creo que, además de ser unos buenos profesionales, también seremos felices. Y eso no lo tenéis que perder de vista. Gaur hemen, lurralde ezberdinetako ikasleak zaudete, ikastetxe publiko zein kontzertatutakoak, Euskadin edo Euskaditik kanpo jaiotakoak. Horrek berdin du, ikasketak aurrera ateratzeko gogoa eta borondatea duenak aukera izango du gure artean. Aukera berdintasun hori gure hezkuntza sistemaren bizkar hezurra delako. Horrek indartsuago egiten gaituelako gizarte bezala. Ikasleek ikasteko eta ondo formatzeko borondatea eta gogoa erakutsi behar dute. Familiek ikasketei garrantzia eman behar diote, eta gure aldetik, administrazioen aldetik, beharrezkoak diren neurriak eta baliabideak hezkuntza sistemaren eskura jarri behar ditugu. Bakoitzak beria egiten badu, bide honetik jarretuko dugu. Y no me quiero extender más, tan solo me queda reiteraros las felicitaciones, también felicitar a las familias, porque hoy estoy segura que el día de hoy este premio de bachillerato extraordinario que habéis recibido para vuestra familia y para vosotros mismos va a ser un orgullo y lo vais a tener siempre presente. Zorionak benetan, gogoratu gaurko eguna eta batez ere aprobetxatu eta disfrutatu Kanadan egingo duzen egonaldia. Inglesa indartzea garrantzitsua da, baina baita esperientzia pertsonal berri bat izatea ere. Uste dut, egonaldiak denetarako emango dizuela. Eta bukatzeko desio bat baino ez. Zuen ibilbide akademikoa orain arte bezain bikaina izan dadila. Zuentzako gauza bikaina izango da, baina baita gu guztientzako ere, besterik ez. Eta amaitu baino lehen bai eskertu eta zoriondu nahi dut egin ere gure musika ikaslei. Zorionak eta eskerrik asko, baita zuberi. Bueno, zorionak denoi.
Eskerrik asko. Orain egingo dugu familia argazki bat. Hemen saridun guztiak ona igo eta egingo dugu familia argazki bat. Eta gero joan baino lehen, Gamarra Sukaldaritza Eskolako ikasleek ere bai prestatu egin dugute mokadutxo bat, eta euskaldun non bezala ezin gara joan hemendik mokadutxo bat hartu gabe. Hasi igotzen eta egingo dugu talde argazki. Konservatorioako edo Motxega eskolako? Konservatoriokoa. Bai,